na yenso a nkrofo sisi yen ade ne yodi pa na nso so panifo so timfo timu a woro kafa okawa fa wabeti na oje na mutie na muso ye dare odi mu yasi fa na nka bebuaye na utimije ye ne mama ye damase die dika no bitu kwa ko Libya 2013 na me ba ko so na mo ma bi e frɛ no Elder Benjamin Wotu ohwe Church of Pentecost Emmanuel meduma asoriso nti ya ma me gini tum se o ni papa Elder de me ba ko so no ye bus conductor jeje penso asoma me kai 95% 96% na me kai ana o man panya da ko 4 penso so o se ne bus ni na no o ye hu adwuma bia eti me gini tum me koduru nyame de me koduru Libya no da me ka akosem a ano ode ne yie mitimi firi waduru Tripoli uduru Saba aso obi yuko capital territory Tripoli na nya boafo ti kakra na mitimi yi mu ko ye me koduru yenso ko ba se wasa metoa so na metwa nsuo ko Italy na ye bobra ko ye ni me man san ya chi eti yesa pa connection ni ade ya na ame bo am ma ye pushi mi si nsuo so ya minti ma mewu se de esie no odi mi du Italy abonten so na me duru wono according to law omo chese ba ne nipa no ba enye ntokwa na esi Libya nti na manipa ye den eba enti bibi di change of law omo sesan law say only Krubes 4 Syria Iraq Iran ana Eritrea san profile na ye re Ulfigia omo bo awo omo dan adwuma peoples ma omo timi etna asumviem na ya kan Ghana kura de any that last because ye ni problem bro ni kura pa abatna enti wo mu show ya papa be kaka mpasam a me ko interview me ko ya ni ma negative o mam just 15 days semi pempi wo mu mem ti me ya ma je se mesa ko Germany akọ hwe na Germany je wo ye Germany so me ko ya adekro no a na Germany wo no na me sesanto wa abontene nti ebo a me ma me nya sika akra na aba no so me ko interview no wo so me bia na aba na ma 334 euros yemfa bindidi yemfa binchwa ticket ya de urane tano nti kakra and 2 years na me ko interview and so negative because of free Ghana nti e se say dren o me de ma central police kura say me criminal na ma breaki Germany rules and regulations say you need passport or enter o man nti o ma me ko Berlin say me ko je passport mra me ko na mpanifo nti da bi say o de passport no nationality ni ko adibiti say birth cert ID card and passport what ko chira omo a and show nationality say free Ghana na Togo na Benin okay kasa de yesu ne fun so nti ko na kan tabi o kon tabi na ka twia eno yempa deport se chinchina o fe Ghana ni o kan yiri yempa deport na mum sa de yem yense no munya e che se se yetimi ebo ade men sana ne de he passport and show nationality and both ID card de to aba and a birth cert okay Sadia 3 we de koma social penifo no a workers no a and ya na jobe 2 and 1 police ya ifo no friend police e telephone police no odo baba ka bia o se de o musika no and ya udawa ya ba befo na jobre house master was afwa o obi security force obi na penifo obi ti se o mu bom kra no wa mi a o mu bebie ya ma o so aje se obi bia na ye de o ba o mem nti me ko ambezi for no boy mo ampa amaye ti o ma me lete se mpa nkomo mo se this abana ma me pipa ansana ma apply for passport ko passport die u furu manu mu aba ukuru na ba bia na uhia passport ampa me ko ma mo sum na o mo de me ko ma central police me ko criminal office ni yatwe me se me criminal e de me ko office wo se e be je me 2 years na 1 year nti o mo kan me de me sa ba e camp no an o mu yi je ni free mu no o mu de letter bele me say e say o mu discard to vitri so nti bosu me bia me ko interview na e ba am je negative no o mu ti mi sika so ma me 166 344 no o mu say o ko interview na negative a won ka ho e say o people so red say be me ye footballer me ye Messi enso ya ma red card enti na mu aye drepa enti o mu ti mi sika so o ma me 166 me di bi ticket dem di bi di month no aja ko wase mu di bika nti meji ya na omo de sa enumu no men say 20 euros entua ma o ma ni aba no manti bia e se de beka na e media
obi ma so me ndai we accepted ti mitwa ya abru wan ya afere la kro me wa na me ko se me ko ni mi pipa me ko ya na o mama me letter se me nko na Monday me nsa amra e me gi letter bi se ye deportation letter as we be deport me. It is Tuesday, next 24th September 2019. Men try police for 5 o'clock for camp. No be family call. Baby. No ma ko interview investigation bi. No mu wi am be san check ti amami. Omo wa am family ma, omo de ma train na sa de me aba. Say na omo atwe say ye deport me anti. Cameroon prophet bi. Ana na me no compile bo. Nti wona me friend pastor ya bra mi leto me so mente kasa ndo chila na mente no wasi wo bra fie na makoni fie be mpire no nti bitu na mako fie nti ko o na te kasa wo ken kan ya no no wasi deportation na da ma no nti se benada no o ma 5 o'clock kwa ma chen beto na police for no beto dia ene Ghana na woko nti ne best ne se na wo so o mbe deport na tumi free camp a o mu no ni problem se bia ne ye wo bon Colombo no mtu suma ye nti bon wo ne se bia Ghana ni bi do ko ni fie ne bia o dan hall kra o de o so de abrakrum o be hia police onu ni asem je se we de free camp omo yi na free camp kaka o de ma no na aka o ma no ne bi o pipa de ba ma no na free wonsa me so mini Ghana ni bia me ko no ho enti de Cameroon prophet no man ko yes e de mi free wona me tutu sunko kuro foforo o ma foforo so enti me de wase yo efa train ba Cologne ti me ba Cologne no me ma so me ko Barcelona ya mo taxi ya wonso taxi ya mo de ran e taxi na ya private car o mo pentin say e taxi ti me fa bi se me ko Barcelona ti me twamu Holland ko twam Belgium e na me ko Paris ko dawo ti na na no ba sisi wo me pofura o mi zansa me card wa people na me si me passport o mo si we ni card ya ID card ya o tukwan aha so masaba ka na me say okay ya mati se mi sister nso wo Amsterdam obi na wara no me we school 93 December go bi wa no ko Amsterdam tie ne me ko Amsterdam ne mi nya de e de anya watna ba che obi de ma bi edi no wa pro bi pipa na se adwuma bi amaye den aye enti na me sa ba Belgium kura Central Station abepa train no eno so se controller se ba train mu na so mu bisa me pipa na nso me kama sem den enam de bodu ko twa ticket nam ko asa me ya mana wa na Germany no nam sha se me send ne ma bre ma yam bondi Mr. Benjamin Wotu. Okay. Penny enti sabre na kodu Germany no ekosi sen. Oda se aja. We kodu Germany no. Me sha se me send ne ma. E de besi papa yi so. Papa ben. Da Benjamin Wotu. So se onfa nguwa mame na me ba ko minisa campo de time bi e betime deport to me. E deport so obi bia wo sika wa aka wo ho. Nti me ba matonton na me dia nya papem bi me dia start bibi e dia ye nti me hyase ye di kan me hyase de bre no 3rd March 2016 3rd March 2016 and am hyase Sunday ni me di kan ofi pipa nso e wo so okay ye to so mi yenu so 5th March then so me Sunday at the bed and no ye organ kese the maternity for the to nyom na daduam kese and na box ba ko ya ni ma ene mpaboa ene na box no mu and na me pack mpaboa ni bi gu e ko like ba ko na me je to so box kese ni siri ye and then so the buy nti e free one de ya kan follow ya people see yakuta mi na ye ni din bi kura yira o hwe mu Benjamin Wotu anyoma wo de ba di ya ba me na ko yi de chamso makọ ba me ba ya ye deport mba 2021 no me ko de chamso company wo afre ne president ye da e ma woni ma ne kasa e o se go tuni di on ne di bia twam da da ko me 2017 be na wi am hu se o simi nam ne je adwuma me ne se wo ko ho no ada wo de nyoma na ba ada nyoma no wato wadi ana ko ba ne se eni ase winim wa anya konta ma wo debi wato ne ma no adi se me frɛ na ro twa me ntro wo Germany no me friend na what the phone man ko waka Benjamin Wotu ni wo na say na Benjamin Wotu wo ko baby kura ko waka de se mpa phone man no baby o ko bia do ade be ko Sunday so me friend na what the amana ba e wo fie da ni wo na me say be me bibi ko so enti ya kire na me hu no foforo na wote ahwan adwom ahwan zongo ene wo no wote enti me ko kade e baaye na me say me nko chia papa
otu e me ko yesi otu o kremoni bi na ka che me se otu o nti se me hwehwe na na se me hu na me nko Meduma South the Church of Pentecost one kwa sorry me de sa me ne yemi nti ban pa amua na 2013 me tu kwan na me se ne me bre no eti me hu say o ye ne me bi sa no na me de number ma me bre bi e wo sa cheduma se friend bre gie me won number o ye mesi ni ani me sister bi friend ya fa sa so me won number na me sister ya mai matu kwan de ne ma bre no na de o ye no anu odere ti me sisamo monyi sika na mo mfa ka sa cheduma se kan so na Meduma ansa na besina ko kajetia tibudu Meduma musi a monka se mo hwe the Church of Pentecost South Meduma South na monko wa yesi kwa asore wo enti omo misende omo sika e ma mo bai to mba se wonko South wo eye 4 na wo ho se wo no hwe Emmanuel Meduma Emmanuel Church of Pentecost wo no ne presiding head bi ehwe enti omba ya no meso mba musika se kwa mo mfre me na nka niema no wode mamu a me nche se we ni masende abere no ti wan pa mo na nka wa no yehunu de ebeye anapa na mo mfre me se o yakohu no yakwa na wa ya asoro ba bi na mpani for frɛ ne bae nti ɔso wode ye kofie na me se mate wode ye kofie no se o mo ko ya ne niema na watonton aka no a ya ntɔ no wode ma o mo a me so me anka se me ma mo han ka mu a ampa passenger ana omo frɛ ka no firi kajetia na befa omo ne demo na chese nyoma no aka ase chese aka ayi washing machine ana dry machine ana gas cooker kese for ani boni ba bi ni kunna de ma me na omo so mu tu bon wo ana omo de ma me ana beto blast band bi bae anu na owie bi ana na no wo chire mu a wode ko share drum set no ani ye different your blast band your drum set ni ye 5 the blast band no we are half ana odi atwete me say mamudu Ghana pepe ni me number of Sunday ya no ne we are half timi de man kura ko police station wo Germany wo na enyoma no de bae o ka se onfa ngu ho ana wonton kidu mame na se me ton kura no me na me tade ni euros unimu me send unimu ntibusa me say drum set brand new una ato ni boy say na me de gia ho beto na bi kura okay o beto ma e bi am de gi say ya what did you say ya na ya mame wa musame o wie nti wode ne pe enda tonto ni mana me manka so wonto me so won fangu mame se de na no ba ya o ka no aka me ka so won kitu mame enti mini anu ba ya no wode ma mo na no mko enti 2018 2019 ena asemi ya ho me so am papa eni ma bi ko mi kurum o asemi ho nti wona mi busa me sister ne se die eni ma ne die ne ma na Mr Benjamin de ma mo last year mo de ba ya e wona waka se drum blast band no kese pa na edimo no ena nkuma mienu de de sen bo no blast band tie wo na ye de sen na matwitwa wo ma yisi no okay etina se sia na titiri tietem na se waton nyoma na di waton ni na di enti wo susu se sia me cheki ni ma no a me cheki a sika me to ye na wa ha sei 20,223 euros na me to ne man sende ba ni dem de ban se won fa ko yi ni man na me ya na me kakuriti na je se o ton no ha so esemfa so ba so eti me ya me ba se nze na ba o ka se mi nyan ma ba jibi em se papa kura na na o ka che se ma be so ne mani bi enti na me tie de mi nyan ma ba ji ko ye no me tie 5,000 euros ne kakra ye de free mu na ma ye se 15,000 euros de si ya nyi ni euros a si ye de ba e convert ba Ghana scam tu convert ya wa convert enti ogasi ena me call man Pentecost saka me kosamano nanka ya hwena ya kofana na we me call na sika no ya boy ya no figure ni no obi o sise sika okurum ti me ne ma court for no ana o mo afre ti o mo frɛ na se ekosi 1.80 million 75 million guso minim old no new ana 180 million 7,500 sana se me new currency inside correct dia sana me timi we nya euros ni bia de we Ghana cedi e wo se wode mame sesi a na kosi sai ma se me kura ndan se SK die opro otwini mu ni petin ye pa e se wotu SK no eti oba ye de wona won trans nya nkonta bia e ba ye no mi di ka de ko nchira ampa ho asemanka na msi woke ma me fa nkoto no presa de ye de ani mu asore wo na kasa gu microphone eda de eduru wa enya ni ngwase sa aba hai
na sɔrɔ fo bɛte ɔyɛ bas kɔnɛta Ghana abon bi yɛ ni wa wonim amanfo ni no Ghana bas kɔnɛta ni nti mi mpɛtɛ me gu na ni machine nti ɛda me bɛhwɛ no wafrɛ no na wakan na me deɛ ɔsɔ de ma wɔde ma me na tu akɔtwere deɛ ɛsɛ ɛtwere me kɔyɛ ahyɛ sɛ ɛda no koraa deɛ me ngunu wɛ da me pama no ɛde na ni hu dwuma besi ndɛ ɛti o ka ma na si sɛ ɛda Benjamin otu wɔde ka wɔde me ka tete ɔdu sika ma wa oni ni asɛm